Sivile la ukuthi kunendvodza lana lekhiphe emadimoni. Siyathi ukuthi banda. Gaga. Holy Ghost fire kesona. Diyabhadla badlile tsato badla bakithi tsato badla sikhathi lesithe welcome back ngiyanamukela futhi kuthi yabhadla diyabhadla ninebekunene dikhona ngoba bantu banetinkinga diyabhadla dikhona ngoba bantu bafuna lwati sediyabhadla nathi tifikela kutoniketa abantu lwati lelibucayi lwati lemasiko sihloko sethu salamhla sithi asibele nemasisweni ngihamba nemnakethu lana angihambe ngedwa mnakethu babelibisi ninjani mnakethu ngiyaphila wena okunene singeva ngakini ngicabanga ukuthi kungaba indvolo enhle kungaba indvokoto nakubalandzeli bethu betiyabhadla ukuthi utitfule ubachazele ukuthi wena ungubani wakabani uchamukaphi watalelwaphi ufika njani kutiyabhadla wena okunene yes mphakathi wami lo okhulumako ke ngugugu yes ligama lelilula kakhulu ngoba bathi umama ke kumele kuvele mine wala ekseni kuthi ahamba yodla ibreakfast okay bahamba bayodla bathi nababuye bathothi songitholile yena ayedwa wabethu wasilumake lo mfana lo uligugu empilweni yakho walena kuyothatha ukudla kwasekuseni so mina ngitalwa kalubisi okay ya ngolubisi lona umsawa njinji baya mathi labaningi beka imvuna lenkulu ngaphasi kwaNgomane okay kusuka le kumncelo seMozambique uta neSwatini ugudle ungena ekhathi kaHoyi okay la wabe sutala umfana khona lo nguMadulane kulemi lubisi lo ngihlo kimi buka nje inkosi uthi inkosi bani Ngomane inkosi Ngomane ungikhumbuze uyathi sesibazala sengiyakhohlwa inkosi Ngomane ngike ngahlangana nayo yebo nokune ya ngilanga ngathi bona khona ukuthi lobukhosi nakimi bukhona ngoba lendvodza ngathi futhi ukuthi ingive njani engatini yathi yeta kimi yangibingelela ngayibona ngathi mawu lendvodza ungathi indvodza lenonile ngifuna ukuthi ungathi wena mnakethu ungathi ungalichaza nyana kahle kancane nje leligama lakho ngoba bantu banalendo leyo ukuthi bogugu kuba mantombatane ligugu lelivama kuba ligugu kubatali balo kuvama kuba emantombatane wena okunene unina lotala mina yes utale bafana balandzelana okay baba bathathu yes uthi nakatho sine kuphindze kuvela umfana futhi okay babe sebakuthola ukuthi hey uneligugu nebafana lo make lo okay kungako vela abese uyahlala angafuni lokho ukuthi ahamba yodla ukudla kwasekuseni okay ngoba athi uzikuneligugu lelinye lelitako leli lingimi yes namhla ngimile ke baba nginsika yemnakethu kube indvokoto kakhulu kimi uma ngiva kubaphathi bami ukuthi ukuta wena mnakethu ngajabula kakhulu ngoba leti tindzaba mina le ngitithanza kakhudlwana wena ukunene tindzaba temitsetfo yesintu tindzaba temihambo yakithi lesengiyathi ukuthi mina seyalahlwa bantu beSwati bantu baseMpumalanga nguva kahle yemnakethu sinenkinga lemangalisako lana sinenkinga bantu bakithi mnakethu basenkingeni lematima labanye bathi ngesilumbi baya apply abacashwa labanye bayalwiswa uyathi ulwiswe kanganga ukuthi ugcine ulwisa nangumndeni ema members emndeni akulwise unembi uyithwele awuyathi ukuthi ibiya kuphi awuyathi nekuthi ungayicazulula kangakanani labanye badzakwa umuntu adzakwe kabuhlungu yeah bafana balamhla uyathi utshwala sebabalisiko lokunatha nje umuntu anathe aze atonele yeah bafana balamhla labanye bantu bajaziswa bentwa lokuyana lokuya kahle yemnakethu mina into lesetulu ukuthi labantu letinkinga leti labanato baticazulula kanjani baphuma njani etinkingeni inkinga uyithwele ngokukamoya ungathi ukuthi ungaphuma njani kuyo yini lenkinga le yini lebangela letinkinga labanato bantu nguva kahle wena ukunene yes mnakethu masithi siyabuka lembi levukela loyo mntwana sekhaya avukela bomnakabo
Yes. nabotsatsi wakhe. Yes. Sibuke lokuthi nakaphumelele naka apply. Sibuke lokuthi uyashada emshadweni wakhe akaphila isikhathi leside. Yes. Emva kweminyaka lemithathu somoshakele. Indzaba isuka ituke emsamo. Na ungazange wahamba kahle. Nalembi levuka ke imvukelako. Lo muntu lo wethwele emandla la ngetulu lahlukubeta lamandla alaba la ekhaya. Inkinga ikuphi ituke emsamo. Uma ngazange wentelo kahle umsamo tindvo aticonzi. Uyabona utsinza indzaba lebucayi mina ke indzaba lebaleke kakhulu umsamo. Mina ungangitshela ngemsamo umsamo mina ngiyawadi. Angisho siyathi ukuthi lelibanga lempilo lelisesilihambe salihamba kwagcine kufika nabo ma Holy Ghost fire. Silihambe libanga bantu basindiswa bangasathinzi tindvo leti batibona ungathi timadimoni. Kuva kahle. Ase uchaze kancane mina ke indzaba yemsamo yini lo msamo ufika kanjani kubantu lo msamo uyini yini kubaleka kwalomsamo indzaba umuntu endele umsamo amncane. Sinalo mdzala wetinsuku lo ngusimakadze lo ngivela inqandi lo wavela kuqala ngakavela umuntu. Yes. Sinaye lo wemakadze ngake manga umuntu. Yes. Sive wasipha indlela yokumkhonda. Okay. Wasipha indlela yokuthi lo makaya ku altar ngekwesilungu senu. Yes. Uya kuphi kanjani ukhuluma athini. Thina ngesintu sethu thina maSwati sithi kungumsamo. Okay. Ishrine. Okay. Kungumsamo lapha altar uthandaza khona. Umsamo uyatakhela wona ekhaya uthole likhona usilo ngila ngithandazela khona. Uthi noma ungaphandle. Yes. Eganzelweni. Yes. Nisinaniceza ukukhuluma nalabadzala ngisho emathonga phela lesibalele. Ube subuye endlini utemsamo. Okay. Lo msamo lona ungiyo ke le altar ngalisilungu senu. Umsamo ngila ufika ubike khona tindzaba takho. Ngila ufika uqele khona lo lokufunako. Ngila ufika ubonge khona njengoba kwenteka nale emabandleni alabo Holy Ghost fire. Yes. Kuyefana lento nethi ngoba thina siyena ngesintu sethu. Okay. So wena mnakethu kwaba inhlamba lokuthi letingceku letishumela livangeli namhlanje. Yes. Babite imihambo nemisimeto yethu bathi ngemadimoni kuyihlamba kithi. Yes. Ngoba uNkulunkulu akazange lokho kithi wasishaya kuko wasiqalekisa kuko noma wasibeka iqala akazange uNkulunkulu. Siyahlulelwa ngilaba bafundisi balama Holy Ghost fire. Umsamo ubaleke kakhulu. Leligama lithi kuthandaza thina sisikuphahla. Okay. Kodwa ngoba bantu bangakhoni lokuvisisa baqonze kuthi kahlahle kuyinto yinye. Kungako uvela abafundisi bathi bona nginengilosi yami. Yini ingilosi? Yes. Liqhamuka kuluphi lwimi leligama lesingilosi? Lithathwe la kuthi angel khona sebathi ingilosi. Okay. Akusiligama lethu lesintu lelo. Thina sathi lidloti. Lidloti asisho lo muntu lo wembathele ingubo wafakwa lidumane enhloko. Loyo ungenwe lidloti. Lidloti sikhuluma ngemoya lophila emathongeni. So bantu bangadideki lana bacabange ukuthi uma sikhuluma ngelidloti sikhuluma nganaba abantu laba gcoka letambatho letibovu leta bagidze emachomani. Labo bantu labo bangenwe ngumoya wemadloti. Okay. Njengoba nemfundisi naye angenwe ngumoya wobuKristu. Yes. Kumholela lokho ukuthi azahamba eBible school. Okay. Ayoceceshwa. Naye lo ngenwe ngilomoya walamadloti kumthatha lokho ukuthi ahambe ayothwasa. Abese uyabuya utonda lemsebenzi le abitelwe wona. So indzaba le yalomsamo lo msamo ngilasithandaza khona. Ngilasithi sitonikela khona. Khumbula mfowethu ukuthi uNkulunkulu esimkhondako uNkulunkulu emnikelo. Yes. Umnikelo umani wende noma ngikuphi. Namhlanje emakhani seneta ama braai stand. Ema sonvela amakhulu mathempeleni asemandvulu. Le bo Middle East. Yes. Bekune altar labo letha khona umhlatshelo imvito
bulawa lapha yeah kude kugezeke tono takho leyo altar leyo nathi sinayo esintwini sethu nabayoguqa abathandaza lapha nathi kunala guqa khona sithandaza ngicolise mina ngisho ngikubambe kancane lenzaba ngibona ngathi imcokwa le manje ngalamanye amagama lo msamo lo lokhuluma ngawo wona le altar lelokhuluma ngayo yona lenzawo yokuthandaza yes le bokhayini na Abela ekuqaleni kuGenesis naka Jehova abatshela ngayo ukuthi batawuletha iminikelo kuye ngayo le altar lesikhuluma ngayo lenzawo leyo yokuthandaza indzawo le nathi thine bandvu lesibita ngokuthi ingumsamo nasithandaza thine siye kuyo siyothandaza kuyo beyikhona tindzaba telBhayibheli tingafiki ngifuna kuyibamba kahle lapha umsamo bowukhona kwasemandvulo incwadi lengcwele ingakafiki eveni laseAfrika sono lesendwa ngAdam naEva ngilesenda uSinkulunkulu ashayela abantwana ukuthi sekufanele manje bageze tono tebatali kufanele manje bashone kuphe altar bayonda umnikelo nawe kanjalo utelwe la ekhaya njoba utelwe la ekhaya la uyabusiseka uthola umsebenzi kuthi ngakapheli dinyanga tingaki uthola ipromotion uba nesikhundla emsebenzini yes kufuna ubuye la ekhaya yethu kwemsamo uyobonga uhlabe wenda umnikelo ngilomkapeko lesawuthwala ekuqaleni nakujeza Adam naEva lo mkapeko lo wasekuqaleni waAdam naEva kwashaywa abantwana bakhe ngibo lekwakosa ukuthi bente njani bahambe bamikise umhlatshelo manje thina enyalo kulesikhathi salamuhla uma mina ngiyawutfola lo msebenzi lengufise ngekonhlitiyo yami naku ngiyawuthola ngiyasebenza ngithola nema promotion ngithola leyo recognition lengiyitfolako le emsebenzini kuthi after boma 6 months 8 months sengenda lo mhlatshelo angisho ngumhlatshelo nawo lowo kubonga kubalekile umnikelo ubalekile ngoba lo uNkulunkulu losimkhondako uNkulunkulu weminikelo okay naye Abraham kwakosa ukuthi kufanele anikele ngokumosha kokuthi abesungena Hagari uyamithisa anemfati lo Msara uNkulunkulu wabesewenta njani emva koba sahambile Hagari nemntwana wakhe wabuya back nakabuye emuva kulo Abraham sotomshaya utomjezisa kuthi kude ngisule emaqala wakho fanele ende njani akanikele ngendvotsana yakhe yodwa lengisaka kwakukosa ukuthi ufuna khuphuke naye enzabeni eseMoriya ayowenda ialtar la atowenda khona umnikelo uNkulunkulu wethu lesimkhonda uNkulunkulu emnikelo uma wena ungayithi kwemsamo uyophosa imali uma ungayiwena kwemsamo uyobeka lo mqombothi lokuthiwa umixe tibongo tinto awuphenduka uthi bakuloyile kanti bakakuloyi so ngalamanye amagama wona mina kethu indzaba yemsamo indzaba yokuqala empilweni yemuntu indzaba yokubonga yokuhamba uyothandaza ubonge wena wekunene umntwana noma la ekhaya satelwe yes simise emsamo siyombika kuthi nangugugu manje utelwe simpha ligama lamkhulu sesitokutshela wena mkhulu kwekuthi kulomntwana lo sicela unomvikele kuthi angahlaselwa titha sicela ukuthi lo mntwana lo umkhanyisele ube lihamba embili angabanjwa ngilokwana kodwa yonke into la ifunako ibe siyendeka siyathenga sibeka leyo mali lemhlophe sithenga lamathonga kuthi asonzele simshisela impepho lo mntwana simlungisela umsamo kuthi nakakhula tonke into taklathi bamba ukuthi bese kukhanye wena wekunene manje yemnakethu indzaba lemcokwa angishona katala umntwana ngokucala kwalomsamo ukubaleka kwalomsamo sho silapho umntwana usuka abikelwa kuthi ngaphandle kwalomsamo lo angeke aze akhona mhlambe ukuthi into takhe tilunge emhlabeni ngeke tilunge manje uyatalwa lo mntwana asengibekise nje ukuthi nangu umntwana lana uyatalwa
wendelwa imbeleko, wendelwa lo msebenzi wemsamo, uyalungiselwa konke, uyakhula umntwana. Nang lomnye umntwana ngalana asithi make walomntwana waganga, ushadile lo make, utekiwe, uhlala ekhale bantfu, kwamphunyukela ngoba kuyabaphunyukela bafati. Nguva kahle. Kwamphunya ngisho bayengwa ngithi. Yeah. Wayengwa wayengeka ngaphandle, atekiwe asekhale bantfu. Wabese uyakhulelwa lengaphandle. Kaningi ngiva ukuthi lapha phela bani akasiye walapha kulelikhaya loya uputshukiswa ngilomake kulomndeni. Manje imbeleko yemntwana longasiye walapha indzaba yakhe yemsamo kwentiwa njani ngaloyo mntwana loyo? Wena wekunene indzaba lebhlungu kakhulu lo uyitsinzile manje. Makoti uma salethe livetandlebe la ekhaya. Yes. Kuhle uma ngabe lelivetandlebe liyatiwa kuthi lo akasiwa la ekhaya. Uyahamba ke baba ayovula liqala ebukhosini. Ibide le yandvodza lesintshonji lengene esibayeni sebantfu. Okay. Nayifika lapha iyahlawuliswa. Ikhiphe inkomo yalla kuleli bandla leligweba liqala. Yes. Nenkomo yasebukhosini. Yes. Nenkomo la onele khona Simelane. Okay. Kuthi ufuna hlawule ngoba phela lo mfati lo Simelane walotsholwa. Yeah. Wagcoshwa ngenyongo. Yeah. So lenkomo masajika nayo Simelane ekhaya ngila aqala khona ukuthi sowendela lo mntwana manje imbeleko. Ukuthi lo mntwana lo akasiwa la ekhaya ulivetandlebe. Kodwa ngoba lo mfati lo la ekhaya wagcoshwa ngenyongo, lo mfana sesiyamnikela kini bogogo nabomkhulu. Sicela wena mkhulu maja wonke umamkele lo mfana, ngena kuye ibaliso kuye umgadze. Simkhulekela kulona msamo nangu, simcela kulo msamo ukuthi naye soba ingcenye abantwana bala ekhaya. Uyalungisela umsamo lo mfana loyo. Masata uphuma likhaya samdzala. Ngilapho ke ate uphuma naye uyihle nenina bahambe baye ngaphandle. Yihle lo yihlo mu. Lo yihlo lo nguye yena. Lo wala ekhaya, lo ngamdala ngokengadi. Kodwa lo yihlo wetinkomo. Khumbula lo mfana wasesibayeni manje. Lo yihlo welijazi lo lombatsile. Lo yihlo lo lalijazi. Yeah. Lo lombatsile. Yes. Uyaphuma. Okay. Afike lapha baqenze lapha la sebamtholele khona stand lo mfana. Okay. Nase bamtholele stand baqenze bathi balahla phasi lelikhuba. Sebamtshela bathi lalela la Jabulani makungijabulani igama lakhe. Yes. Phela wena awusuye wakasimelane ngokwengadi. Wakasimelane ngoba makwakho alotshola udliwa inkomo wena. Kahle kahle mase wena uto wakha lekhalili. So uphahla la. So ngenisa labadzala. Ubita laba bakaDlamini. Bandlakini. La makwakho kunjontsha khona. Simbikela lo mfana simtshele uma saphuma likhaya. Kuda khona ekuhlaliseka umfati latamteka. Ngoba wena mnakethu sesinenkinga emajazi akhona agcwele umhlaba ayatalwa amajazi. Bayajaziswa abantu bebantu abathi lutho, labanye bayati umntwana akhule athukwe abitwe ngetinhlamba lapha solangatshelwa lo mntwana lo ukuthi phela wena inkinga lo babe lo walakhaza angakuvisisi kwendeka simo lesikanje lesikanje. Manje mina ngiyakhala wena mnakethu ngoba abantu labaningi bahambe babe netinkinga leti bavelela sebabadzala bangathi ukuthi funa bathi solve njani leto tinkinga leto ngoba makwalo umntwana wafaka lo mntwana lapha lendvodza Eva. Umntwana wathwala umkapeko netinhlamba talo yamndeni loya. Ngifuna bomake bonke bathi ukuthi indzaba yelijazi iyalungiseka ashadile. Akusukuthi umfati mhlambe nakumphunyukele umfati wahamba wayoganga ngaphandle wabese sekwendeka lelo jazi lelo. Seyena vele sekufuna ukuthi vele nje so uyacoshwa uyathukwa loyo mfati loyo yinja kwasha kwacima kuba ngiloko nje
kuletikhathi lesesiphila kuto manje mina ngifuna abantu bathi ukuthi indzaba yelijazi yalungiseka. Ya ngivuma nawe kakhulu iyalungiseka indzaba yelijazi iqala mhla umntwana vela make nguye lophethe lemfihlo uyahamba umntwana yomhlebela makalele ebusuku kuthi mfanami ngicela ukuthi ungangihluphi la ungagula guli ungakhali ebusuku phela wena awusuye wala kaSimelane Okay, wena wakadlamini ngikubambe kancane lapho. ya Lelijazi lelo ngilele critical. Lelo kuthi lo mfati usengakuveti lakhale abantu ukuthi yena uhambe ngaphandle wayothi thwala. ya Wabiya nalowo mntwana loyo. imfihlo yakhe Usamfihlile lo mntwana. kakhulu Uma amfihla lo mntwana abiya lakhale bantu. Asebafati bathi ukuthi imihambo angisho mhlawumbe akusinto phela ukuthi ungavele nje ukuthi hey umkapeko phela mina lana sengonakalelwe ini asikupromote ukuthi bomake bahambe baphingele emadvosa abo ngayibeka njalo asikupromote lokho ukuthi bafati bakwena ngeje sekwendekile umonakalo sowukhona sewendekile lo mntwana loyo ngekuhambisisa kahle lemihambo yalomntwana kuze naye lo mntwana angabi nemsindo enhloko kakhulu nemsindo nalo babe angavuki umsindo kakhulu indzaba funa aqale ayibike kuphi lo maka walomntwana umncenga njani kulomntwana ngoba lo mntwana tawukhala utekwe ematshaweni ngiyabekisa umtekile umtshawa uhlala nemtshawa laphana lo mntwana lo mntwana emswati ngumswati lo yangumuntu umbamba uyavisisa manje umncenga njani lo mntwana benda njani bomake balamhlabathi kuthi umntwana uyancengwa kuze angakoneli umshado wenda njani imihambo lekumele ayende njengoba asalifihlile lelijazi angalidubula ukuthi kwatiwe ukuthi hey la sekunemonakalo longaka make vela nguye lohlala nemfihlo. Okay. Ngoba lento naku manje siyamkhulela. Yes. La ekhaya akwatiwa. Kwatiwa nguye. Uma amhlebelile lo mfana. Yes. Sewuyakhula umfana sekhamba kuyamvelela lokho. Make uyahamba ayowendela umntwana lembeleko. Amendele lo msamo esigangeni. Ayedvane make. Uma abuya utshela lo mfana ukuthi sonke isikhathi wena zama kubita bogogo labatalamine mina ngitala ngimake bani ngitala ngibabe bani Utshela lo mntwana lo mfana noma ngabutha ukuthi indzaba ngabiti makwababe noma mkhulu wababe uqizelela yena lo make ukuthi akabite lo gogo lotala lo make yini indzaba kungoba lengaba yalo make behlangene nalomfana. Okay. Yanqamuka. Okay. Ingaba yalo make behlangene namakwakhe yanqamuka. Okay. So gogo lo ngumake wamakwa lo mntwana. Yes. Ngeke wamlahla umfana wakhe. Ngeke wamlahla umntukulu wakhe. Noma ngabe ekhaya bathi wonile ngakanani sibalekela kagogo. Gabo makwa lo mfati. Kakhulu wena ukunena. Sibalekela kagogo, gogo nguye lokhona ukuthi abese uyamvikela. Ngoba wena ukunene uma kuthe phithi babhekele bakadlamini bamfulathela umfana. Yeah. Bamfulathela bakaSimelane kodwa gogo lona lotala make. Uhlangene nomfana kwengadi. Uhlangene nalomfana ngokwengadi. Ngeke wamlahla umntukulu wakhe noma bathi uwone ngakanani akamlahla umntukulu wakhe gogo. Kungako akhula lo mfana lona tivo letiningi uthi nakatibika atibike kugogo lotala make. Manje lemihambo namnakethu lekumele yendwe ngilomaka lo mntwana. La angisho lo maka lo mntwana usengakhiphe emaqiniso usamfihlile lo mntwana. Wena kunene. Ufuna amendele imbeleko. Lo mntwana umntwana uyatalwa, umntwana ufuna imbeleko. Utelwe lo mntwana asesije sibekise sithi emalanga nje lamabili. Sewutelwe umntwana. Ufuna lembeleko. Lemihambo lafika yende letinto lafika hlanganisele ensimini or mhlambe ehlathini ngibekisa. Ufike endeni.
umendela lo mntwana imbeleko. Uyaphuma nalomntwana Yes. lo msikati. Yeah. Uphethe inkomishi yakhe inempuphu uthelene emanzi. Okay. Lilanga maseliyala utilahla kunina. Nzambama. Yes. Ube siyambika kulesa sibongo la sati ukuthi yena uhambe wayongwadla khona. Okay. Athi nine budlamini. Nine bekunene. Bengicela icolo. Yeah. Kuthi nehliswe laka. Yeah. Lo mfana lo ngumtele ngiyathi uthi wena. Kodwa ngoba mina ngingimakoti akasimelane. Angifuni ihlazo and angifuni kulahlekelwa yini likhaya lami. Yes. Ngicela nimthulise lo mntwana. Ningamkhalisi ningamgulisi angavelelwa ngiloko naloko. Utathi masakhulile abese uyabuya kini. Uyabancenga laba kaDlamini. Phela sonabo laba kaDlamini ngokinkati. Okay. So uyakhona ukuthi angaqhumana nabo. Uyamendela umntwana lokho ngokwemfihlo yakhe. Abese yajihubile ekhaya kabuke emuva. Umntwana tawukhula kahle ngadiwa lutho. Azabe indvodza o azabe intombi. Manje yemnakethu ekugcineni kwako konke mina into lengikhala ngayo ngoba labantwana laba letindo angisho lo mntwana uyakhula lapha umntwana ukhuliswa ngesibiya uyamkhulisa lo mntwana uyahletshelwa yendiwa yonke lemihambo uyakhula umntwana uyacina emadloda kubo wahletshelwa uyaweva endlebeni ngekubuka kwakho nangokubona kwakho mnakethu ukuthi esigabeni sekuthi lo mfati lona lo mntwana longati lo mntwana longatiwa lapha kulelo khaya sigaba sekuthi lo mntwana asale awakhipha emaqiniso ngoba mina ngikhala ngokuthi ekugcineni kwako konke lokuphinga kwalomfati ifuna kuvelele baleni kuze kungalimali impilo yalomfana lo nakakhula kuthi shokuthi ngalamanye amagama uma ngayibeka ngendlela yanyalo ngathi in any circumstance umfati ekugcineni uma ahambe ukuphinga ngaphandle wagwadla wamitha umfati kufuna agcine alikhulumile liciniso kulelo khaya angisho lo mfati wathelwa ngenyongo wabhadarwa kubo wathengwa sibongo sakhe sakubo wabita ngesibongo sala kuleli khaya uyabakweleta labantu kubatshela liciniso ekugcineni kwako konke kufuna lo babadi ukuthi kunemntwana bekamondla langasiye wakhe ngoba abantu bahunguka abantu bahungulwe ukuthi ukhulisa 4 wathi ukuthi yena una 6 bantwana yonke le 4 leya lijazi nje lijazi kuyale lapha kuleli khaya bakhe bantwana babili Nguva kahle wekunene. Uma kudzala kuhlatshelwa leti ngoma sithi bita ukuthi siqathamiya. Yes. Kuthiwa bathi ingoma ebusuku. Bengahlatshelwe emini lengoma leyo. Okay. Ihlatshelwe ebusuku. Yes. Ingoma ebusuku kusho ukuthi kahle kuyinto lekufuna yendeke sekumnyama. Nyalo kuthiwa abantu bahamba baya entsabeni, baya engomeni. Okay. Lengoma leli gama lithi ingoma likaningi lisho nemfihlo. So kuyingoma leyo kuyimfihlo yamake lafa nayo. Kuba inhlanhla kokuthi la ashade khona timvo bayatinaka asuke lo babe ahambe ayohlola ukuthi abantu abambonke kanti kungani Vusi tuzuta kitempetse la khambe kahle nini ibese iyamtshela leyo nyanga noma leso sangoma noyo lo mprofeti uthi hayi babe lapho umfana ufuna ilungisela umsebenzi ekhaya kubo ngifuna ngikhala ngayo mina kethu ngoba la uthi naseka hambe wayenyangeni wayothola enyangeni ukuthi ugcokiswe emajazi langaka lo babe uma beya ngalaleli laka lakabuya nalo angabulala nemuntu into lesikhala ngayo kakhulu ukuthi bafate egcineni futhi abagcine bakhulumile emaqiniso sivimba lokho ukuthi le ndvodza nayitfola lelulaka lithina liphakama kungagcini citseka ingadi ekhaya akusilula ukuthi imfihlo ingaphuma njalo manje labantu abachubeke bafe babulalane bantu badubulane lomnye uliphoyisa nje uyathola ukuthi yena nangu ukhulise nangu umuntu leliphoyisa lina 4 bantwana lathi ukuthi lina 4 bantwana likhulise 4 banamunye labantwana belitshawa laba boy 3 laba ugcokile mnakethu masingavumeli lokwesimo leso lesokuthi ngimdvuna nje ngibe sengithatha sibhamu ngesibulala
indzaba imoshakala ngokuthi sengidla inyama lengamelanga ngiyidle nayibulawa inkomo ihamba nayo ngomthetho le nyama lekuthiwa ngumvalo la lekuchutha khona angifuneki ngidle mina ngisaselja ngoba itangishayisa ngithi imvalo sengiva indzaba lenjengaleko ukuthi umvana simisetho kwemsamo lokungasiwa kubo sengifike ngiyabulala kufuna ngibe indvodza lengatiko ukuthi le nyama lengayidla angizange ngadla timvalo kude naseyangitshelile lo heqeba noma lo gobela ukuthi phela lapha vusa indvodza takhe zingahambi kahle uphahlela tuke emsamo longasiwa kubo ngiba nendlela lenhle yokuqoqa nemkami ngivele ngithi mkami umntwana indvodza akathambi kahle bengicela imake nangabe uyakhona thatha umntwana umphelekete la atofike bamlule khona ungashelwa sewuhamba kwayothi vele emnakethu ngifuna sivisise kahle indzaba elijazi ibhlungu bhuti wami ene ngifuna ukuthi sikhulume emaqiniso uma mhlawumbe umuntu atfuktheliswa inkinga bekagijima nayo angayadi uyabona uma ngabe utshelwa ukuthi phela wena ubona uhamba ufuna umsebenzi kangaka ungawutholi ubona usoma ungaganwa ubona ungathola intombi iyakubalekela ubona nemali ingavumi wena wendelwa ngiandi wakho lapha wakuloya usho ukuthi ireaction yalomntwana loya singayisola sine singumndeni the reaction of anger kulomntwana loya nakasukuma angisho utawuncengwa nelibhayibheli mnakethu liyavuma ukuthi bantu bathukuthele ngoba kure ukuthi umuntu abambe atibambe twinkinga le critical njengaleyo inkinga lebucayi mnakethu nguva kahle that is why mina ngiyakhala ngithi bafati egcineni funa bakhulume emaqiniso lenzaba imani ifohle iye kubo anti iye kubo gogwakhe lo babe bambite bamkhulumise bamncenge babite lo mntwana ahlale la kubitwe makwakhe ahlale la ancengwe bani bakube mathonga kubo aphahlelwe lo baba atshelwe ukuthi emnumzana lana kwenteka into leso ngoba into lesingayifuna sifuna ukuthi kuphele lemishado asifuni ukuthi labafati baqoshwe lamakhaya abantu wena wekunena sibiyela emasisweni yes umfati noma ngabe bekaphingile bekangaqoshwa indvodza beyimane imshangele swathu ukuthi iyolandza inhlandi kulandzwe seswakhe lomncane nangabe boseswakhe sebenze bonke kuyolandwa umntwana malume lotohlanda ahlandele mzala wakhe umhlandela for ini letono leti latendile abuye latogeza lamaqala wakhe manje letikhule nyalo atinamthetho atinamasiko dilitibham banemikwa banetlesheni akatshelwa umuntu akade umakwathu aziviba lapha uthatha sibhame kwedla uyadubula kungako wena ukunena uma umntwana sakhulile lo nina nguye laphethe imfihlo uphuma nemntwana bahamba bayikhulumela isigangeni abayikhulumeli la ekhaya kuthi mntwanami ngicela le nto sitoyikhuluma ungithembise ukuthi awunoyitshela noma ngibani lento le wamhlebela yona aseliswane lo mntwana amendela imbele kwesigangeni yebo uyamhlebela afika imtshela esigangeni akayikhulumeli la ekhaya ngoba la ekhaya la kunetihlahla letihlahla tenganyelwe ngemadluta la ekhaya into yonke lento oyikhuluma la ekhaya sebavile kufuna baphume bayoyikhulumela esigangeni ukuthi lo mfana wakabani abese lelija oma lendvombi sengikhona ke manje indvodza yakhe icala sitamkhanyela ngoba sotokwathi usinakaphumela esigangeni sobita bobani manje ngalamanye amagama uthi kimi wena labafata bangwadle bafihle bafe nayo lemfihlo angavetwa lo mntwana akhule ekhale abantu adla kudla kwebantu adle kudla kwalabantwana kushode kudla kwebantu babami ngaye akhula bengidokotela ndlondlobale athole nasekangale angisho makwakho wamhlebela angasayingeni indzaba yangala ngoba phela thina nakwethi mina ngivisisa kwami uma sena lemihambo leyo sisuke sibulala lobuhlobo lo mntwana nakakhula nalaba funa anti kusibomnakabo nanoma ngabe bangahlobani ngekwengadi kuthi bakhule bonke bashare lipalishi bonke labantwana funa batane bancedzane
kuqhubeke lobuhlobo ligama lebuhlobo kungako ngimemetela ukuthi mina bafati egcineni kwako konke bangafi naleti inkinga leti ukhule ekhaya abantu ulandzele lijazi ulibekile la lidla kudla kwebantu xolisa buya akutholakala indlela yokuthi kutshelwe boandi le ndvodza lena yati ayife yati ukuthi ike yondla lijazi ngoba lento yelijazi lena funa silwe ngalesinto sakithi sifuna silwe sithandaze sihambe siyele ku-altar lena yethu le sifike sicele sishwelete ukuthi ayiphele indzaba yokuthi bafati baphume emadrodzeni abo bahambe bayophinga ngoba yona umhlaba bantwana namhlaba ahlupheka ngenxa yani ngenxa yokuphinga kwabafati labantwana labanye abathatha itibongota umuntu akhula bemdzala angathatha ukuthi wakabani uthi bita ngasimelane wakamanzini umuntu atibongelela hunguke uve bathi umuntu ususa wakhipha sibhame etshwaleni wadubula abantu bafa akawuthola umsebenzi uyahlupheka bantwana imbili yachubeka uyandlodlobala tiyancengwa leti nto leti into lengikhala ngayo kakhulu ngikhala ngokuthi bafati funa bathi ukuthi nanoma ngabe lo mntwana lona tomendela imbeleko le mbeleko thina ngesiswati sakithi imbeleko yetsotsi ngoba yendela emahlathini imbeleko ayendela emahlathini usuka gwadlile lo mfati nakwendeka le mbeleko yetsotsi ayendele ngebeleko akhulu umntwana ngisho suka senesizo umntwana akhule nakakhulile umntwana ambide lalela la mntwana nami ngiyakuthanza kakhulu lana ngenda sehlakalo lesimatima lengeke mhlambe ngichazele kahle mara na ukhulile utakuvisisa nyalo ngiyokuthula la sihlala khona mina nawe kusekhale abantu awusiwa lapha wena walesibongo lesi sengihamba ke manje ngiyokhuluma nalo babe ngiyomtshela kuthi wena wakukhulisa yena unawusiya umntwana wakhe ahambe aye kubantu labadzala bakabo lendvodza ashwelete ancenge kuthi ngicela nimbite nimhlalise phasi nende umsebenzi nimncenge nemntwana lana mina akasiye wakhe asibiyele emasisweni siyimoshile thina ngokuthatha lamasiko laqhamuka ngale ngaphesheya kwemalwandle uphi babekazi noma makazi ngesixhosa yes sesi wababe la ekhaya ukuphi ngoba akekho la eJardini simboni la ekhaya akekho lamagcikini uphi gogo nyalo sengithatha lo ngivana naye siyashada senta yonke into lena kandaba zabantu sohlala edrobheni ukhona anti na loba akhona kubona umntwana la ekhaya lo mfana wala ekhaya noma akasiwa la ekhaya uphi gogo lo tobuka le ndvo lenjengaleyo asasenabo labo bantu labo asisekho emasisweni ethu kungako lo makabe netimfihlo etingaka kanti uma ekhaya besinaye babekazi besinaye gogo bebata ukhona lokubona ukuthi lo mfana akasiwa la ekhaya bayakhona ukukhuluma namagudi ukuthi awusuphuma eligedi ukukhuluma nalomfana umkhulumise umncengele bakubo ukuthi angakhali bayibambisa shisa vele imfihlo yadalelwe bafati make awakho akudala abone magodi kokuthi uyaganga namakhelwana akakutsheli wena uma nakhutha magodi wakhe asaye magodi phela ihlisa kancane bangaze babone bantu noma umfana sambona ukuthi lo unethi indlebe letibhekele kwathi makwakho mara kanokutshela yini indzaba uvikela lo mshado mina ngitaba ngumfundisi wesintu nje ngiyamemetela namhla ngithi nebomake lenihamba nihlebele abantu abenu kuthi abafihle labantwana imfihlo bafe nayo kungumkhuba lomubi sinebantwana namhla bathwele imikapeko bantwana bathwele lo mntwana akade ukuthi kwendekani lo mntwana akade ukuthi wena wahlulwa likhaya kulibamba wena wahlulwa inkulumo yemanga ngoba uma ngabe umfati ayengekile wahamba wayoganga ngaphandle wagwadla wabiya nemfana sho ukuthi wayengeka waba weak ngesilumbi uyayivisisa mina ke akangeni lo mntwana lo kulesehlakalo leso asesitale bantwana sibathanze umntwana na umthanza utamvikela ngayo yonke indlini any circumstance uvikele lo mntwana lo kuvikela lo mntwana kuthi lo mntwana ekhaya abantu umvete kuze leti inkinga ngoba utawufa wena labantu batomzonda lo mntwana nebomzonda impilo yakhe yonke wadla kudla kwabantu abami nimbona namhlungu dokotela kangathi nokungathi uhluleka nje ungithengela iveni wadla kudla kwami namhla ukhulile nje uyakhibika nje ubhekisa tibune etulu imali yami nimbona nje silwa nalo moya lowo uma subulala lo moya lowo funa sishumayele sitshele bomake ibhlungu kuthi bantwana beni bemantombatane nangabe umntwana ahamba ngaphandle oganga abe nemntwana asekaphume lamaqiniso
onke amantombazane atokhula athi ukuthi hey lokuphuma kuyoganga asikushumayeli sithi akulunge ngoba asifuni ukuthi ucubeke ke phambili. Asebo make baphume ndithi imfihlo angazamele babe afe ngoba ngibona ungcono umfana lotalelwe lawini intombi ayikateka ayisingashadi umsamo wakhe kulula ukuthi ulungiswe ngoba lo siyamgonza wethu thina bomalume wala ekhaya kodwa lo lotalelwe emshadweni ngila kuyinkinga khona njengoba sobalile ukuthi sibone ngemfana indoda ingasahambi kahle ene kude lutho umsida awumwethe ngoba make ubambe le yamfihlo sesivala wena mnakethu ngicabanga ukuthi nebalandzeli bethu nabo batawufuna kwati ukuthi emntfaneni le avele emshadweni umntfwana watalwa abantu lababili labashadile labatekene nemntfwana mhlawumbe lotelwe aljazi wajaziswa umuntu imihambo yale misamo yalabantwana ihluka kanjani ihanjiswa njani babe la ekhaya kubentela umsamo lofanako bonke labantwana kodwa inkinga lo angasiwa la ekhaya utawunguka utawuva bathi wende amaqala kuphina ngoba uyisotho komsamo lekungasuye wakhe akusuka kubo ngibambe kancane lo babe lo jazisiwe angisho so uyati ngalomntwana uma sathi lo baba wendela lo mntwana umsamo uma sathi lo baba yes umsamo akamendeli okay umsamo uyomendela mhlazane yena ayeka enduneni oka chief wayomangala uma lenvotsa seyihlawulile yavuma lamaqala ngilaba besatobuya angene khona esibayeni atobika lo mntwana kuthi umntwana lo akasibala ekhaya kodwa ngoba mina makwakhe ngamdeka ngamlobola sesiyamthenga manje sewala ekhaya ngicela ukuthi nine bala ekhaya nimvikele lo mntwana lo kakhulu kulunga lokukahle masasukana esibayeni seyongena la endlini emsamo singayitheli kakhulu wena mnakethu ngoba ngiyathi ukuthi batayifuna ngicabanga ukuthi kungasikuzala sitawungena kakhulu kule yalabantwana lalabo kufihlwa ngifuna singene kakhulu kule labantwana bokufihlwa laba ngoba baningi bantwana labafihliwe angisho ukuthi nami ngifihliwe mara ngisho ukuthi bantwana labafihliwe bakhona baningi kungako kugcwele lapha emajele hayi ukuthi bonke ngoba bathi ingqondo akuthathi kahle bafulathelwe abazange batshelwa amathonga akubo sokungako kubona sekwenteka so abakaloywa labantwana kungoba abazange balungisela umsamo lokungona wona diyabhadla tsatobhadla sikhathi lesitse nene bekunene ningangishiyi ngisetha netindzaba letimatima tindzaba nemnakethu mfokalibisi babu wami ngibonga kakhulu kuba nawe namhlanje ehlelo lethu diyabhadla ngithemba ukuthi usasemningi ngoba ngiyathi ukuthi labantu bakithi laba bathufuna letindzaba bafuna kutati bafuna kufunza abantu kakhulu babe ngisasemningi ngoba vela babe kusafuna siyilungise lento ukuthi emva kokuba sothola iqiniso siwulungisa njani umsamo. Okay. Uma make ufile baba ufile sibongo sonla kwaSitholi. Sinasifika tosihlahla semganu. Sonquthula kuphi na kuphi sinquthula ini futhi. Uphethe ingubo lenjani? Asiyibuye baba. Asiyibambe lesihlahla le. Ngifuna kakhulu. Diyabhadla tsatobhadla sikhathi lesithe. Don't forget to subscribe, like and share. Ngibonga kakhulu nine bekunene ningangishiyi maduze nje siyabuya ngiyabonga.